Matizong ni phai kre nar ke parni lakhain koi Singhasan constituency ke parlo disobaya hawara long langbirik nodi LP school kang hapon pen Chandro Singh Terang ME school along kapachera pon chipua puthak ajak ding kle pen disobaya hawara raton chedong tun thekhe polam the chepakla bonta thangnat RD kipi pedera jok puthot katesong pon Kedamtang matizong ni phai trokar ni langberik nodi LP school athan bang mate a teacher chatuma phan transfer PF lopu disobaya raton pen birta long bensi matizong ni phai trokar ni alang niton pen ing hapon long lepu katesong kadopon bon zeta non pu non benta thangnat RD pipon pedak Labang Soy School 1938 aseng content disobaya hawara rata phan panong ponsi pipa zirpon Lapen non an ningkan trok nar tepra trok alta nang plentang. Labang suang bong pinang an awe apur kimo nang dobang bang. Lapen pinang an kethe kiding nang man bong. Sitame pining asing kana bang labang soa school kang hapon ji pa bang tu manghume me pusi hala dagara kate machin. Caribbean Long Autonomous Council Education EMK Hart Richard Togi Kaiki Amata Quality Educational Anthe ke Thanwer Abangpur Lapen Kacharia Hin Kapachin Thurjia Phan Kabor Iwer Abangpur Bonta Langbirik Nodi LP School Kang Hapon Jalong Alangli Dodun Joypum Labang Soa School ke disobay hawar ara ratum amoyal bongkisi Cipulo Lapen kacharoli auso marata kavedet kali kado kave troknar kep sosi auso maratum to Lapen Assam Sarkar pen kapada pon gunat sobalongta kaiki sitame A+ kelong dunwer high school Ase Caribbean Long Autonomous Council CEM Dr. Tumiram Monghang Education EMK High Richard Togbi Anparata Lokalami C Mate Non ke Khibong MP Amor Singh Diswatuma Phan Disobayara ratum chumingri padikrim Lapen lapuson kemesen high school ke pathinang jikali anso se kapachin thura saisi claim thunang ji mate upgrade thunang ji pusi haladak ara ke hang padu Lapen disobai rong in koyara ratum polling station left wing right wing lapen middle nang paprai pilong Lapen probjin pen alang lituma kemang RD pipon pe pulote anso se katesong pon thujia phan je sek pon nang ko popusi disobaya hawara ratum lam the chepaklang posi katesong padapo Volongkomaji pen Raju Katharipo Kat News Sitame dak disobaya ke nili hemlo laso school pen ke tebok piklo nili hem sitame la pen nili sitame la bangso school pen si LP school ki dun ke chenglo ha nili bhek pata la bangso school pen si ki dun ke chenglo dak pen si nili ta na ka charli ke chenglo ABC pen chenglo 1 2 3 pen chenglo la school si ni ta charli lo dam pasi nang thek lo nang re lo non charli dun lo non university yang deng sitame le dun lo la si nili pudam chi bong la pulo la bangso school mo pen la pusar dum same pulo la bangso school ke a grade ki guno sab tin dame grade A si ke long pulo la bos la bangso school phan ke ansu si kosong la bupo anso si ke preserve pon thunang ji la anso si ke paching thu pon nang ji ke paching thu pon nang ji pan ji ke mang pon thunang ji te bon po phit sa me binia bangke la bangso school ka trek ji pan si matha pon rong la si nili hin ben ka chunuri ngatung la lo Caribbean Long Autonomous Council tung ka ching honai ake hai Dr. Tuliram rong hang alang li phan dak dis virus da meaning chithipik la si sar nang li la bangso school phan kai kieteng makipati the de je phan nang li phan tu men chuning ro la pen litung ka ching honai education em ake hai Richard Togbi alang li phan se me chuning ri lo la bangso school ipati pon pe de je phan la pen dak disobayang kangarat also maratum phan la anso se ke bachali hinang ka chirat nang chitu dun ji phan sisteme alang li himas me chuning ri ponik lo ning duk piklo ning oi piklo kasi jasabet Caribbean Long non ka cari bom Autonomous Council nga cari bom CM en chenglo education em en chenglo la pen dak ni tum la local MEC aka haya tum aphan musami itum dak sobayarat tum chuningri labang so high school labang mange jatajen nang pon pidati ba te ke pa vidati labang abang claim ke sakimi athema lasu ke claim lo bode ni tum di sobayarat tum ke mumu busami lake ni tum tingni ni dia ji na silabang so abang lang tum la education em han chuningri lo lapen ke non Caribbean Long Autonomous Council CM aka hai Dr. Tuliram rong hang phan sa chuning rilo la pendang ni tum local MC akai morsing di so mana chuning rilo labang sonang tumang bong
Kingwa Chingsai Radak, Prabjin Benabang So School Putot, Nang Paring Tuja Pan, Labang Sinitum Jasemedi Sobayrat to Tuning Rilo. Ya betul tu. Oh ilitum ladak sonros ba di subay la langbrik no di LP school non pinipinap kalelo. Haru krisir kera thong kera ne kepen non anplote ilitum sarikuri ra trok kan sarikuri ra trok an arta do tangla so high school. So high school porque ni tum ho nili tumake sara kai pen non nili tuma uwi tala so school se charli lo pen non nili tuma somar anta dak se charli lo laan arta pen jong do pen jong si non pini pinabla so school jong si jang hap cheki pu bang keni tum di subaya hawar rong ko sosia rong asar tum tala bang ke chidon nte pela so school bang ke ajat pen punon la so langbring nodi LP school bang ke la so school bang ke pareng ni pu sini tum ta la rong krisir kep rong asar pendang lok mi karasar pendang lok radet pendang lok ta pini ka chuning ridun ke la lo non ini tum tim Karbiang long tum hasita hilitum akai hemari polo Dr. Tuliram rong hang mantala so langbring no di LP school bang gadak di subay lang pareng ni ko siniri chuning nila pen la education EM Richard Stock bi pansala so school bang ke ajat pen suta na tum nang pareng pini polo pen non hilitum ikibom hilitum se ke ba MP Omar Singh kiso akai pantan hilitum rong asar pen la dak di subay ang kang rong ingko so serong sar mata chuning ilo la so school bang ke non pinipinap kalilo o ajer ding tu pan piningkan ningkan sari kuri rastrokan arta dolo pola so school bang ke pareng thuni pusini tum kadu kabe la rong ko so serong sar mentala bang ke pinya mai long masina tum la so news long ke lang tum an bang ka arti nang pini pela so school bang pareng vek ngai pusini tum kadu kabe la di subai hawara arat pen dang lok pin la so bang ke ni tum pini ningge pon derlo la langbrik no di LP school apur ke mu bang sinilia sapu thanik chompo la sila bang so school bang ke non piningan arta ningkan sari kuri ra trok bak pleng elo la bang so school ke cheng si ke singhason anglong rongman pi po school si establish alangli non kalitang sonru sing teron aprang ke disiu pisalong turuni alangli hello ka chipaduk cheng la pen la bang so aduntu Dondiram Pukon pu nogo puruni kudamasor alangli sitame thanlo la penako apithi do tulang dilai sar sorong pi pu alangli la bangke 1938 pen permanent padamiklo la son bang bom pensi ako la bang so school la dak hedong along abangke Karbiang long bhut ki picheng aningkanik lo la si hala sohut bhut ki jok chengke la langbrik no di LP school pu thedong wa pen aku bang tu la sorong nang chetrik iglo oki pen ke dak di sobai wang phil la si la bang so school along la mo pen ili bang ni bang thom asar tum hanamen taram de da phi dak rong si alangli non kalitang ke haibe la bang ka kai juthu son lo la se halabang so hutpen ilitum la langbrik no di LP school athan bang atum la pen ke la da ka chali dun sumar kadu ka ve ke the ki ding atum nangke manta dolo mani sakuri bakuri sarkar amu la ka choklen dun long ta dolo la si la bang so school long ke ilitum non piniani daldak di sobae along sitame langbrik no di LP school pusi Butars kado ka visita polling center do bom lang la si la non ki japon bom ilitum ke thegeding CM pendanglok education secretary la pen ilitum local MEC kado ka visita me la bangso school la bang lang break no di LP school pu amen padovera kaya teng kaya mang chelong thu sonte me par pu sinilin pen disobayrat hawar pen chuning rig lokar আজি আমাৰ দিছবাই ৰাইজৰ পৰা যেটো গণতান্ত্ৰিকভাৱে যেটো আন্দোলন আজি কিয় আমি আজি ইয়াত বহিবলগীয়া হৈছে আজি আমাৰ আটাইতকৈ আমাৰ দুখৰ কথা লাংব্ৰিক নদী LP স্কুল নামত যেটো ইমিগ্ৰেশ্যন নামত যেটো চন্দ্ৰ সিং তেৰাং এমই স্কুলত যেটো একেলগে মিলিত হোৱাৰ কাৰণে আমি দিছবাই ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা বহুত দুখিত আৰু আমি নিন্দাও কৰিছো আৰু আজি আমাৰ
কেইটামান দাবী আছে প্ৰথমতে আমি ইয়াত লাংব্ৰিক নদী LP স্কুল সিন্স 1938 বিফৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে স্থাপিত হৈছে গতিকে ইয়াত মেক্সিমাম ইয়াত 3000 এবভ ইয়াত ভোটাৰ জনসংখ্যা আছে গতিকে কোনোদিনে আমি ইমাৰ্গ্ৰেশ্যন নামত যিটো চন্দ্ৰ সিং তেৰাং ME স্কুল আৰু লাংব্ৰিক নদী LP স্কুল যিটো মিলিত হোৱা কোনোদিনে আমি মানিব নোৱাৰোঁ আমি দিছবাই ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আৰু আজি আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ কাৰ্যবাহী সদস্য CM ডাঙৰীয়া যিটো আমাৰ দিছবাই যিটো দাবীটো অতি শীঘ্ৰে আমাৰ যিটো দাবীটো পূৰণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আমি দিছবাই ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত পোলিং ষ্টেচন আছে গতিকে এইটো পোলিং ষ্টেচন যিটো আঁতৰাই দিয়াটো আমি বহুত দুখিত গতিকে আমি পৰৱৰ্তী কালত যদি আমাৰ দিছবাই ৰাইজৰ দাবী যদি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে আমি পৰৱৰ্তী কালত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি সংগ্ৰাম বাধ্যত কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী কালত যদি আমাৰ যিটো দাবী যিটো স্মাৰক পত্ৰ যদি আমি দাখিল কৰিব আমি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আমাৰ ডাক্তৰ তুলিৰাম বংহাং লগতে আমাৰ এডুকেশ্যন EM মাননীয় ৰিচাৰ্জ টকবি ডাঙৰীয়াও আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈছোঁ